أنا أفسي وكم جرات أنتنا مو أسمان جرو مو أمما دقهان جرو ورا دقهي اتفادا ونفسي لربها تاسسو كناف ما سيادة برتلي دقتون قلبي قوغي إنسان ما في داجنا صدفا كناف رفع وطول الأمل يا دريرسو جرنا نمني إيسا جربر كبيا كيسا جروبيا على جرا كبيا على جروبيا كيسا جرا كسالات كيسا جرتو يسين انتلا ميشا ركارتي سالات كيسا سالات كيسا ميشا كراغوري اتديبي أبدي جرات إبن ميشا كان اندين جراتي سالات كيسا يعني هركاتري بر يوم ميشا هغا نغو ديكي ولي غا جراتي سالات كيسا سبحان الله يا رب يا قريان نساء ديرتي كلمال دي إبادة إرادة غرتني أمرين دنيا تنغرك إنت بيكما تو بريدام نفع صلاة كيسا ندفا وان دغن نتو صلاة كيسا ندفا نمو هيت إمام أحمد الدفت مي دقونا بايسا وانا مسكا يمو دغدا وانا مدلقي وانا منمكن يمو دغدا يوم هكذا ما تاتيوني ونكتمي نبليسا يوم أنا ما يددين قوتين أكم تها زبانا كان كيسا دقونا باياتا يعني دقوسي باياتا إيه مي قليتي صلاة بايسي جراني قلي صلاة بايسي وان جدو سنين سمودة ديبي نديم يعني ناني يدو سقلين جا أم إيمان ولنجرا وان جدو سنسي مدتي ديوي نتهمي جراني نمتي ما شيدي برا ديمي ثم دوان دقوين جرا ما كسد تري أمونت نمتري لكن ميديم قالي ديوي صلاة بايسة يجبودا نهميني أجي قالي هلقان كان قوتو صلاة أبولي نمتيجي إن صلاة لك عالم صلاة أفرد تري جاه صلاة سديت تري وسما صلاة وهندا يادتي أبكاكاي كنا متكني والله وهندا يادتي شيء ما شاء الله دعائن تسن أواتم تلقمان دعوة دعوة يتني يريت ديبي أما مالي في يادتي بيتاني بيكوني شيطان فيت بركان أنت سيادة شيء يعني وكاي بكون دمر maaliif jennaan amrii akiraa si harkaa balleessu akkasi si yaadachiisee jedhani kanaaf rabbiin haala keenya nuuf haa tolchu sunillee nasihaadha yaada dheeressuu irraa isiniif fide yaada yoo nama harkaa dheeratee ka duniyaa kun nama harkaa babbade jireenyi nama harkaa diigama yaada dheeressuullee waan gogiinsa qalbii namatti hurraayee jedhan meeqa isinii meemma afran isinii baageessee jira jechuun ka tokkoffaadha garaa quufaa takka saahiba badaa lama maasiyaa dabarte yaadatuu sadii tuulul amar yaada dheessu afur kanuma namni dagate yoo namni yaadni bari itti baayatee zikrii rabbiin jiru galgala ganama waan biritti deemee irra guddina zikrii dhiisee qaraatii futuna qaraatummaan sun wanti nama laaftuun zikrii rabbiiti awwala zikrii rabbii godhi ga'e achi booda qaraatii futun ilaal walaqad yassarna alqur'aana lizikri anaami qur'aanni rabbiin akkas ilaal qur'aana kana laaffifnee jedhe eenuuf warra zikrii godhanii warra amma rabbiin dubbataniif zikrii ganama irraa baanaan ka galgala irraa baanaan ka guyyaa keessa baanaan salaata shan jidduu sana salaata zikrii addaatti jidduu kana jira qur'aanni simaa laafaa deemalaa waa afur kanaan immoo qabamtan taanaan akka qalbiin teessan goyte beekaa waa afran amma isinii hime kana duuba aadaa nama alimaatitti osoo ana alimaaf isinin hin jedhin namni hikmaa qabu namni ilmi qabu
fakkeenyaaf uummanama tokko kufrii irraa yoo dhooge tawhiida waan san caalutti hima. Ati hin hatiin yoo namaan jette waan hannaa nama himte waan sadaqaa itti himta waan isaa sana ku duuba waan qalbii nama goysu bicha isinitti himeenniisu tawaallee duubaan isinii himu barbaade jechuudha. Yoo shayni seenan asuma dhaabaa laayii gootanii waan afurtu jira ammallee ka qalbii namaa ibsu ka jireenya qalbii namaa tana namaa ta'u. Nuurul qalbii min arbaati ashyaa qalbii akka qabriin jenne qabriin tagalan sani qalbiin immoo tawaa fudhattu tana tanya itti ganyaattee ta'uu beeytu tana tawaa gawattu tana qalbii qabriin immoo ta nama nyaattu sani. Namni garii yoo qalbii jedhullee qabrii jedhu deemaa bar kuree rabbi isaa banu wallah. Nuurul qalbii min arbaati ashyaa waa afur irraa jedha baxrun jaayun wa saahibun saalihun ibsu zambil qadiim wa qisarul amali. Kana afranii jedha wanti nuura qalbii namaa ta'u. Waa afur irraa jedhe garaa beelaa. Garaa beelaati yoo rabbiin kadhatte akkatti rabbiin du'aa isa si awwaatu atillee niyyaan kadhatta. Wanni du'aa isa irraa si shaagalu tokkochi hin jiru. Beelitanii jirtanii isin moo akkanuma quufumarraa naga sa'aatii kanaa geettan akka gaafa dhalattaniiti. Yaa subhaanallah. Garaa beelaatiin rabbi kadhatuunillee rabbiin dhihaatuun ibaada dalaguunillee waan qalbii namaa jiisurraayii jedhan. Kalamafaat wa saahibun saalihun haala maree fiisanii bar baay'ee nama nooftu dubbii. Ka awwalaa san qabattee jennaan faallaa isaa yoo itti galfatte ummata akka wanni isin ibun jiru. Saahiba gaarii irraa hasanatan yoo tultuu takka sirraa arge si fuudhee si kabajee hawaasa kee biraan si gahee si jabeessa. Ka kanaan faallaa irraa hasanatan tafanaha yoo tultuu ta'e takkatti arge isii awwaalee hamtuu ta'e suqee profaayila kee jala deemee waan silaati qaata irraa tuubattee qaata rabbiin yookaan warra jannata addisiin jedhe inni maasiyaa waggaa meeqaa as baasuu deema sun aadaa warra wallaalaa warra jaahilaati warra ilmi hin qabne. Namni eebii namaa jala deemee akkas eebii namaa ol baasu sun osoo ka isaa jala deemte sitiin meeqa qullufee namni tokkochi irra dawwaluu hin danda'u. Namni tokkochi salaama isa gaafatu hin danda'u. Bakka mara waa mara ofirraa cufee ta namaa jala deemee ta namaa sobu. Akkasii rabbi isin taasisini wanni qalbii namaa ibsurra waahila gaariidha jedha. Bakka jirtutti marattuu waahila gaarii rabbiin isiniif haa jiru. Kan sadaffaadha haffazuu maasiyaa dabartirra. Waan akkanaa dalage bara tare waan akkanaa dalage waan san keessa rabbi na qabinna dhugama wanni sun waan shari'aa waliin galle yaa rabbi na dhiisette. Of biraa dhabuun qabdu laal maasiyaa dalagde san. Akka waan rabbi warra jaannataati siin jedhee tikeettii sii kennee taa'aa jirtu akkasitti ilaalin xiqqumaatii laata haqiranna jedhee bariin tuffatiin jedhu. Maasiyaa xiqqoo jettee sigara isiitiif xiqqeen isiitiif hin tuffatiin jedhu. Fa'inna aljibaala min alhasa xirrachi ati ilaaltu kun gaarri ati ilaaltu kun gaarri guddaan kun dhakaati xiqqoo irraa walii kuufamee hagana gahee jedhe rabbiin keenya ganaan geesse jedhe. Osoo dhakaa wayii keessaa buurte bargaarrumaan guddaan kun gaafa waggaa takka qaata dhumatti ardan deeme. Maal biyyi Suudii tuni biyyi Madiinaan tun akkam jirti duraan lafa gaaraati miti qotanii bakka silaa duraan gaarii jirumatti magaalaatti hin deebisne. Yaa subhaanallah. Kanaaf yoo ati xiqqoo jettee dhiifte maasiyaan xiqqoolleen si galaafatti jedhe. Ka afuraffaadha waqisarul amal yaada dheeressuu. Yaada gabaabsuu jechuudha. Kan walaati dheeressuun. Yaada gabaabsuulleen yaada duniyaa gabaabsanii ka akiraa irratti deebi'uulleen waan qalbii namaa jiisurraa jedha. Eessarta nama beektanii garii warra soddaa birara garii biyya galee biyya jira manaa waanillee kosii ofii horii ofii arga
gariin kafoo kiirraa kufuu farga gariin kaas jiru biyya kana deemee jedhee haasaa ganam yoo ol ka'u Itoophiyaa ma jira yaanni gaata namaan tare osoo garii keessa jiru bakka biraa waan jiru se'ee waan biraa haasaa yaada ofirraa gabaasuu qaba namni islaamaa tokko laata rabbiin sirraa haa gabaabsu yaada muraada kee guutee yaada kee gabaabamatti kakkeeyri rabbi si haa taasisu yaada akiraa irra rabbiin si haa deebisu qabri ammaa ammoo kofoo laalu nama tokko maal jedha osoo ka du'a sa'aatii takkatti ofirraa fageessu taate osoo waan du'aa osoo yaadatiin sa'aatii takka irra ture silaa rabbiin halaaki jedhee of yaadaa jedha wanti rabbi rahmatanaa godhee qalbii tana najiisee ani amantaa islaamaa kana keessa jiruuf aadada yeroo daqiiqaatiin duutiin afur dhuftee akka itti namni isatti dhimma irraa muru akka itti qullaa na dhiqan qaama an duraan sattaradhu narraa achi guuree martuu yoo ammadaa qabaadhillee yoo ani waan dhibee adda addaa qabaadhillee namuma akkasitti na yaa'usan rabbi na afuu fidee kan walaalee rabbiin sodaadhaa jedhe saba sanii rabbi rahmatanaa godhe ati hadha akka waan uffata kana namni sirraa baasuun inni osoo wayitaman hammaamaa siin tokkumta isaa balballi si banamte osoo ati teettu hagam rifattamee laal namni imaana qabu achittuu naasuu irraa waan biraa ta'ay wanni rabbi nagaa kanaa godhee ani hadha jiru ganda duniyaa sana keessa jiru du'a yaadadhaa jedhe achuma keessa imaanni kiyya naa badda balamaa deemaa jedhe kanaaf gaafa amri duniyaa jala banne kuni martuu namatti mul'atu kuni marti nama mul'atu dhabnaan namni akkanumatti ol bahee kullaa liibii irra bahee akkana booya adaba dhabee hayaa dhabee jennaan mee namni na fuutu jedhee koomantii barreessa hayaa adabuudhaa bara akkamitti namni diinaan taphata yaada keenya warra diinaa keessatti as deebisu rabbiin nu haa taasisu yaada dugungoraadhaa rabbi nu haa tiisu ka gandummaa ka waanyummaa ka hinaafummaa irraa rabbi nu haa tiisu akhlaaqni duniyaallee hin dhabda uffatallee hin dhabda quufallee hin dhabda garuu wanni itti dhabuu hin qabne irra guddaan isaa akhlaaqa diinaa kana yeroo kamu yeroo bal'innaallee yeroo ulfinnaallee yeroo kabajaallee yeroo si diqqeessanillee yeroo si kabajanillee diinaan kee si bira achi si kun qabula diinaan kee waliin jiraatu qabda namni gariin daawaa godha jedhee daawaan isaa ka dogonguraati waa lama wal afoofa waa lama jechuun kiyya waan sirba jedhanii maayii kana addunyaan jala raafamtu tokko jahannamii kana nama achi guurataa jira bara namara akkanumatti ilaalee kaameraan kun nama mul'isa beektani ati ka sheekaallee daawaa kee quraanaaf hadiisaan deebisi ati yaa intalli ata hijaabaallee ta'ufi hijaaba uffattu sunummaanuu akka rabbi fedhe jiru maqaadha namni akkamitti sirba dhageeffatee ka'ee achi booda raayyaa duubaan fida xiqqeenna isaati moo guddinna isaati kun quba akkana godha akka waan nama waan sanfalmi mataa akkana duuka raaftee kaatee dubbiin akkasii miti raayyaa duubaan fida karaayyaa caaluu kasan irra salphina quraana duubaan garaa sirba dhageeffatee ga'e ufi waan san akka nama daawaa akka waan nasihaasii godhutti bar waan san mormaa jira maa quraanaaf hadiifni eessa jira sheebiinii biroo akkas dalagaa raayyaan akkas dalagaa hin dalagu ibsaan akkas dalagaa osoo awwala sirba dhageeffatanii duubaan quraana qara'uun jiraatte ummata akkanaa qaqqaalii kana ustaazuma keenya kanniintu ila sirba akkanaa jedhanii sagaleedhaan isin garsiisanii ga'anii irraa booda isin dhooggan maali adabaa miti shari'aa islaamaati miti namni sirba dhageeffatee ga'ee duubaan raayyaa fidummaa inni rabbi naamusa islaamaa kana akhlaaqa islaamaa kana nama baratu rabbi nu haa taasisu mee amantaa islaamaa kana osoo maqaa himatu hin taane keessa gadi buunee waliin haa laallume namni yoo waan mana keessatti dalagume amma ala yoo gabbaafte gamsirraa fokkata jaarsuma keetu mana keessatti akhlaaqa isaa gaarii yoo argite
hawaasa kanaaf utti hin baasin. Summiidha hawaasni kun, ijji namaa kun summiidha. Gaafa yeroo gabaabaa booda xilaata ka walitti taatanii hawaasuma kanaaf wal baafamtu argama. Jaartii ta'e miidiyaa afur baaftee hin dhungatin. Marumatti yoo aklaan isiillee gaarii ta'e rabbi si waliin haa tursiisu waan bareeda. Bari ustaadaa ulbaa isin jira yoo jala raattan sagantaan gabaabsaa waan isaan hin jirre haasaara malee. Kanaaf naamusa barbaachisa. Abu Mu'aaz mee nama jaartii isaa argitan jirtani amma akkana da'awaa godhu kana ka halkanii guyyaa garee shahaadaa isarra takka jettee jalqabamte osoo achi durallee shahaadaan jirtu amma akkana diinaan sababa isaatiin bakka mara ga'e kana Abu Mu'aazii kana rabbi umrii isaa dheeressu har'aa duniyaallee boruu akiraallee jannata keessa akka fooqii isaa ijaaramtu rabbiin isaa haa taasisu. Rabbiin isaa haa jaalatu Abu Mu'aazii. Abu Mu'aazii har'aa duniyaallee boruu akiraallee rabbiin isaa haa jaalatu. Inni nan beeku ana isa beeka malee. Nama rabbi bar beekamtii isaa kenne inni sin beeku situ isa beeka malee. Kunuu bar hikma addaati. Yaa subhaanallah ammallee akkasuma irra nu turi jenna. Rabbi isaa tursiisu rabbi bakka inni jirutti tika ofii keessa rabbi isaa tiisu. Osoo jaartii is mul'isuu faayidaa qabaate nama akka isaa kanarra argina. Nama akka raayyaa nama akka jaartii sheemini bulu argitanii qabsaata hinna takka argitanii hin argini. Maa ibaasuu dhaban hin qabanii hin qaban. Maal ta'an malee adaba akhlaaqa islaamaatiin jiraatan. Quraanaaf hadiisaan jiraatan. Maal jechuudha? Waan garii barusuma daawwan guni akkana namarraa barattu caala. Osuma namni daawwan guni akhlaaqni balu akkam yani akkanuma namarraa baratu kana caalaa jedha. Hin jaalattaa jaartii ta'e hin jaalattaa ni beeyna. Rabbiin tabarakaa tasi waliin sultu ta hortu tasi deesitu rabbiin godhini achuma waliin nu jiraadha. Gaafa ati silaa namni diqqoo wayyaa qaba jennee nus ilaallu osoo isiin hijaaba godhadhaan hijaaba ofirraa murqu jettu hijaaba irraa ol fuutee kaamiraa waraabdanii akkasitti dhungattu. Gaafa biraa kabiraa da'awaa maal godhuu deemtare? Kabiraa akkamitti dubbannare? Yoo ka maqaan akkanaa kuni maqaa masamuu kun nama ulfaataa. Yoo ka maqaan silaa namni maqaa biraatiin beeku kuni haala isaa balleessa. Atiin silaa garee keessa jirtu kun atiin silaa quraana qaraatu kun yoo haalli kee bade kabiraa akkamitti da'awaa itti goonare si jalaa barata. Ustaazi sunuu akkas godhe jedhan. Sheebaluyyuu akkas godhe jedhan. Akhlaaqni islaam wanni baniin Israa'eelaa itti baddeen sababa aalimaa fi gurguddaan isaanii kabajaa dhabee zina gad jedheen dachiin baddee rabbiin dachii irraa halaaki. Yoo nuti namni maqaan abuu kuni hayaa qabaanne kabajaa qabaanne hawaasni nu jala taa'utuun kabajaa qaba, ulfinna qaba, guddinna qaba. Rabbiin birattillee nama birattillee. Yoo immoo nuti muni kabajaan qabaatiin hawaasa kanallee kabajaa irraa fuune ofirraallee kabajaa fuune warra akhlaaqa isaatiin deemu rabbiin nu haa taasisu. Barakadhuati hedduu isaanii nama hamilee qabu argina, nama sargii godhatu argina. Takkaa isaa immoo isaa as baasen agarra. Akkuma isin wal dhoksitanii waliin jiraattan cufa waan isinii jabaatee cufa waan isin yaaddanii dadhabdanii hajaa teessan rabbi isin haa baasu. Namni gaafa akhlaaqa islaamaatiin jiraate kuma takka isin dhiban. Amriin guutuun isaa khilaafaa deema. Atis ka hamilee godhatuuf qophii jirtus ka silaa godhatee tabridare warra amma achi dhufu fakkeenyaaf hawaasa kana yookaan rakkina kee ilaalee sitti fuudha. Fuudhuu kee bichaa yoo si argan hin ga'a. Si daqiiqaa takka waliin achi deemtu arganii yoo sirraa amanan akka yookaan duniyaa san dharaan nyaatan jenne waan akkasiitiif yoo mul'ifte sanuu ka fuula isii mul'ifne. Daganaa miidiyaa afur baaftee olii gadi waliin hin raafamne. Waa xiqqoo yoo taate sun akkasi. Yookaan halkanii guyyaa sagantaa godhatanii namni yoo uffaa farsi hikmaan qabu shari'aa islaamaatii miti. Jaartiitillee haa taatu manuma tolti jaartiin tama mana qabatantu bareeda.
كميشا قبوتو بريدة من ميشان قبل دسنا من جد ميشو من جارتيرا يومنا شيسا سكابج يوس الفيسد يو صلاة رسكابد يو بشان صلاة سكين يو ماتي كيسي قدفت كان كبجاجة سما إمو إسما كنا سكابج سما كنا سكابج دي سيول إنجيرا تتنا أسبافتي غافا نما أكو كنافو تولي رافمتي إنجي نما كن سميدا قاتا ست جلت سما في جلي سما سما ست جلت تري أشي دي بيتي كومنتي نما لالتي كومنتي نما سنين سجلا باتي ترتي نما ميغا كشيخاني غرتا هدو إساني كدوغنغوري ردي بجير كواسا دوغنغوري سبب كومنتي أمتاتي في كيسة تري إسلام ما حسابه وغير غير من الدجاني من كينها إجارة بيكونسي من أوتوبان قبل إجارة جرى نبوليانتي والله لمو من أوتوبا قبو ديغا جرى تلي جرين غاري قبضو تابا وراتي ولتاتو تدينا اللي قبضو يومن إسال اللي ديغا ماتي إجارتي والإنجرات تنمو علمين قبني إن اللي علمين قبني من أوتوبا قبو كم إجارا كسرنا ولين إجارة أنا ملا جرى سامي ديغي بوديسي وقتا كنا علمي جتشجر كن من أوتوبا قبني جاري أوتوبا اتبورا جرى والله لو أنت جرى مكن من أوتوبا قبو ديغي دوبا نمهم بسا جرى ور علمي نسهب بنت ربي نهاتاسس دنيا دبي وان فتر بي أخلاق إسلاما دبين سنجرة إسني درس جرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أستاذ كينيا كبجماعة جالة ما ربنا مريك سنو خادر رسو علمي كتن اللي ربي جني خادر بلو وأنا تجادم أنت مرارك إذا ربي جني فابوتو علمي كتن اللي ببارا ربي جني فائدو إذا تنقبلن بيت ربي بركاتني فاقاو أقسم وعيادني والقاوة سودات النجابة ربيني جروك تنجريني كنني كاد دنيا في آخرة gammachuu qabdu rabbis ni baqataas jireenya kee sana dunyaarra jiraattan nama khayrii dabarfatee akkasuma khayrii facaafatee guyyaa waa hundi nama fayyadne sanatti milkaa'u rabbis ni haa taasisu nama waan khayrii dalagatee waan khayrii sanaan galata galfamu rabbis ni haa taasisu umrii keessanii rabbis ni haa dheeressu siniin jana baarakallahu fiikum Rabbiin gorsa keessanitti nama fayyadamu haa taasisu akkasuma wal dhaggeeffattan illee hawaasa dhaamsa sirraa dhaabamaa jiru isinii dhaabamaa jiru beekaan kan wallaalaa isinii dhaabamaa jiranu hojiirra oolchuu jabaate malee namni hedduu dhaamsa nu godhaa jiranii beekaan keenya wallaalaan keenya ka hangafaan umriidha waa hundaan nuti jiranullee haga dandeettii qabanoon akkasuma nuuf dhaamaa waan jiraniif hundi keenya yoo jijjiiruun nurra jiraataa isin jenna baarakallahu fiikum akkasuma ustaadonni yoo jiraattan akka ustaadni keenya nuumaa sheek nuumaa illee nu qusatanii si'a akkasuma gaa ustaadatiin dhufanutti yoo jiraattan itti nuuf fufaatanii jenna akkasi diggitti banadhu Gitti albaadee jirta Abdul Karim hin jirtu Gitti albaadee jirta maakiin kee banaadha Ustaadha tibii jirana jiraattan mee waa tinkii seenaa isin jiraa qabbuuna hin jirtanoo Maakiin kee banaadha dhaggeetti arkiin Allah shabakaan ol darbee hayyoo ustaadii yoo jira kan jiraattan ol baafee waa dinqii seenaa
Abdul Karim injirtu. Abdul Karim. Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali tadi bro. Nanti tanya nanan dam tanya kata. Adi ya lu udah kira tuh ada tadi. Karena elah kau tu kurang ni boleh berat. Orang itu mana ada. Awalnya kau tu kalau kau di takin gitu, Ustaz tu di pinggir tu. Lain kan tu. Kenapa ada kau tu kurang berat? Ini dah rakat cereng. Anak saya sih ada rakat tu. Ada Arabi. Mana dah? Kenapa dah rakat cereng? Baru ada lepas sama kita saat itu. Ustaz ni jiran wat. Jiran saya. Ama kami nama orang negara tu budi idan di percaturan mana mau ikut tu nama. Abjura. Abjura fakat tahu na. Dua ni tu lah ni. Saya dah siapa ni no dah orang ni. Cinta tu orang keberar, tawar kesetar ya. Kalau kami nama orang negara tu dah. Itu ada yang mana percaya. Tuluk ini, cilim nak buat itu. Ayah doa kita nak fui gawe me Ustaz tu jelas tu lihat feri kerana, wah tinggal di nama jerakan puna. Aman kaya di tu kawan, macam ni dapat ada, tapi murah ada sini aku tu. Bani Adam, ada orang putih tu. Berapa salah betul betul betul. Kita sana bu, Sega. Mana ni bayar Ustaz ni? Antu tadi saya kan masuk di sini nak kawin CMB konon ada dah kau. Nothing can you all power. Nothing can you all and you go. Nothing can you go to Limbani, all one Malagoya Milali to Balloon. Makadadi, no fair Allah. Abu Musab Abu Ammar Allahu Akbar kutinggi sana Abu Ammar dah wala terkenal di Suhani Maud wala je wala ko betem ko Abu Ammar kuno jalan ni perlu terre apa nak jento Malum aku Ustaz ni jelah kalau jelah tan, aku tinggi saya nak awalin Zimbabwe, nama sih jelah kepusa. Tu kau malum bayar. Makar masa mana berusaha tay berak. Cerita ni. Ada Ustaz ni kalau ni receh. Ayuh. خيرين سندقات فوق الله أكبر ربي سنعفر ما يكي سنبندا وهين رجين لجلانتي سيدا مغانا قال نفتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل صباح الخير وصباح النور وما الجنة يا الله صباح النور كذا اكتبها
أما ما أنجر أن اللي كنا دعوة أنجر الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا وقرتنا وبعد قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلا قبتو وبلينتيا إن شاء الله نمي والبلك نسيسين سيسي كاركو قبدو كديبي قبدو كيادا قبدو كسمو كيسا يادا ويتي قبتي دفت كبلبل كي بلبل شفاتي تي بريسا ردا بريسا بلبل كي نبانا تاو كقرآن نبيسي تي كسمو كيسا يادا نبيسي تي كتوغر راسي تي سمرا أكبرتي نما غرا غرا تياني أبا غرا غرا جن جلقبت ربي بديتنا ربي نهادسو جدو إساتي جدو تنت ربي سلام ربي هابوسو بسم الله يا ربي سلام هابوس يا ربي مجتهدين تعال كنيبيا تعفننا يا ربي نورس ميس مرا ربي هامل كتو نما بلبلا كرد في مرا ربي هامل كيسو يا نما ديبي كادو يا نما ركو كادو كيان ستي جرو سيتو بيكا سيتو ربي سيتو فربي ولدو بيكا ينو كنتي موفاق حاروالي تسيبي رجل تديبي اقتا جرتل تديبي اتنا كني جدا جرتل سيمرا ربي تسيها كن يا نما جلكنا يا نسيتي جر يا نما غباكنا يا نسيتي جرو يا داكيشو بربي سيها قوتو بسم الله ربي سيها ملكي سيها أمو بسم الله ربي سنهام الكيس دبي أدى ربي سرها كم تسمو تيادا تقوما تبلبلة ست شفمي هندسة ربي سجلاها بن ربي سجلاها بن ربي سنجل الكيسو إن شاء الله عبد الكريم الأستاذ عبد الكريم بلسكين دقيقة مراسة هادتي نبل بلاجرة تركة منطقة أسرتي ديبيا عفوا وصفوا هادتي دركة منطقة زرت جلاكاسون ربي ناجراتي سينا بالبلانيو اسمرتي ديفا ما سند دجا إن شاء الله warahmatullahi wabarakatuh. Umarni sufiya hundi baga maulida nabiyyi rabbi tengeessan isinin jedha ila ultiin maulidaa ga'ee jira shaa jedha warri kaa bara keessa fataa jedhanu Malam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beda kaki ngadu raka ki jatan jiru raka ita be kun badambus bagas lagi dai di ping mage male aketa wara raka tote udah ada gurjabu lewanya gurjabu di beda Kemarin dah ini ni. Oh, yang tu figure lagi ada. Dia tu mau tu figure. Kan lebih jauh ada berapa? Allahu Akbar kabira adu karim tumte dikatakan amara yan tagan Allahu Akbar jamana sala kabadar kana jamana kabadar bujire dah jada kana anje Allahu Akbar Allah ya diku Abdullah Ngambil aku
Abdul Karim ini mesti nama jadi bukan alam mana? Kakak. Sama dong. Mana duga mana ada duga mana. Jadi kamu tu pakai saja lah. Apakah? Mungkin ada orang. Aku tu boleh pilih ni kan? Rakam mana? Hah? Oh jadi ada. Baka marka lagi itu boleh bisa baka mana kesan jiru. Baka kan kesan jiru. Untuk bisa nak senjiru. Kalau betul agak cedek. Boleh kita kamu boleh. Kalau aku kau baca ke modal ada tinjau. Sebisa ti. Ada saat nak injil. Takkan si Ustaz Nibira cerita. Apa anggur jati albani kan ya? Apa anggur jati? Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah tabarakallah. Barakatuh fiin. Apa lagi tu gini lu? Warriak kita Amirani warriak kita nanti masyaallah tabarakallah. Markazal leheden. Asyaro kanati bayi tu nama gamma itu. Bayi nama itu tu osoni di kalaman le terjeresin. Akkanatti hudane lafangum bayi tu nama gamma itu sama le rabbini hajrat itu. Umri le tin hadere tu dawada si wanun danu nama macam tani tu ketahun rabbini tinhagodo. Nama berarti wallahi ta'awadan atas matahari sagi dan gadisan au rabbini tinhagodo. Nama berarti rabbi tinhagodo. Isanu marratu berarti rabbi tinhagodo. Nama isanu marratu berarti sade isanille berarti kille rabbini tinhagodo. Ilmi kami kabul rabbi tinhagenno wad Muhammad ralle wad samajiru nama sayda rabbini hagodo. Ilmi kana nama hubate balage sayyidane kille rabbini hagodo. Sohin ni paranu yuwan komje wallahi aqidatun wana kana baye ta dawa da qorika do kusane kubai matane den da warge sani kana ko sohin ni wan komje osuma itanga tele tin dakka fatani akka sirra de debisun baye to kuna magamati ta namadan da yabda de rabbi godo namaga su ga mata nama biralle barbad rabbi godine nama kuma gafatani ofizade bisu rabbi tinhagodo yaro di office nama barate kalma gamu rabbi tinhagodo indike sanu saati afrir rakatani alkan saati zalle katani wallahi targamun kesan barnotati jebu barnotati nikan ga bakamal tabbini tinga hajar la kebalu muri tinhadere aku makan nama jirade rohi dah makan terka murab nagodo rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma salli ala Muhammad. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamnya akam jirtan naga jirtu jajjabar kesan nagana barsiisoti barattooti bilaaloti sumayyooti akkam jirtanii nagaadhaa ilmaan kiyya rabbii isinii waliin haa jiraatu sheekotiin irraa mashguula tattaammoo darsii fixataniiti moo akkam keessa jirtanne baarakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagaa jirtu baba wayyubtani? Alhamdulillah bareedu jira alhamdulillah. Arra guyyaa tokko digaatanii namni mashquula ta'e fakkaata meeruu waan jirani? Mashquula ta'ani. Koddo feetu mol ba'ee moolii dabagee geessan jedhee moolii nu waamuu dhufe kunoo jala kana dhaqaa walitti darbaara. Moolii dabagee geessan jee. Ol feetu moolii dabagee geessan jee nana gadi bumnaan jala kana taa'ee dhaqaa walitti darbaara. Waan jedhu ayyee suutumaan gadi buusaa rakkoo hin qabu. Gaduma gadii haa taa'u garuma gadii haa taa'ee haa dhaggeeffatu. ما شاء الله تواسكي بقى ربين قنمتنا لسنقيقة اللهم بك أصبحنا وبك أمصينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله
بارك الله فيك يا بوليس خينيا قري علميتي قري عقيداتي قري توحيداتي ججو قري ترتيب كيستي كيفمو قري تفسير القرآن كيستي كرامو قري سيران النبي خينيا خيس برتمو قري رياض الصالحين كيستي كراما جرو قري كتاب نفق الميسر واني إلمنا ما فيدو أحكام الشريعة كيس برتما جرو قري أصول الثلاثة قري أحكام القرآن كان ججو أمس قري قافي بديبيتي ججو قوياتا قدا كتوربان كيسا كان أفول ما قلتو هيرا قريتشا بيكون كيدر قمتا كيسو ما فاتاتا أتس وان بيتو قبتي دفتي أتس إن لولمتو أتس وما بيتو وما سيقام مجيسو قبتي دفتي ججو كل حزب بما لديهم فرحون المنا ما وما يراقم مدو قبا وما تقام مدو الليك قبا أتس وما بيتو ما قلبين كبيرة سجرتو قبتي دفتي كنافو حواسي حواسا مولد باسو متنكون حواس نكوني حوادا مولد حواني مولد باسوس مولد جري مولد تجروس وما جرا حواس نكون حواسا مولدا حسا حواسا مولد به باسو خنا بربادي قرآن الرا حديث الرا قدو جيتشا الرا سلفوت الرا جيتشا صحبار الرا dhiira dhiisii dubartiin jedhe moo hin jenne jechuu barbaadee qoratee itti ga'ee moolinni qur'aanaaf hadiisa irratti ragaa quubsaa hin qabu ragaanuu hin jiru jechuu warra beekee tartiibaan darsii dhaggeeffataa jirudha. Kanaafuu reessa keenyaa waan qabattee dhuftee atis gaa oma beektu oma siilaafu qabattee dhuftee kanaafuu bakka gaa nama nyaate namuu hooqqataa barakadhu jennaa. Kanaafuu hawaasa keenyaa hedduun amma gaa wanni inni kana qabatee dhufee qabariidhaan Rabiul Awwaltu afaan irra jirra. Baatii Rabiul Awwal jechuudha. Baatii Rabiul Awwal safariin dhumnaan Rabiul Awwaltu seenaa akkuma beektan baatii namni tokko aadaa godhatee jedhu santu dhufe jechuudha. Kanaafuu hawaasa gaggaarii hawaasa kabajamaa akkuma eegasi usluuba bareedaan seenaa bareedaan siiraa bareedaan kitaaba keessan qaraa jirtan haqiiqaa fi baaxila adda baafanne jettanii darsii hordofaa jirtanitti kitaaba keessan hordofuu darsii keessan hordofuudha. Rabbi isin haa barakachiisu. ربي قد سنها جبيسو توحيدا في توفيق ربي سنها كنو عمري ديرتو رزقي بلو اللي ربي سنها كنو رسنين جدا ودو قم درسيتي يا هند بردرد أنزدكو غارة إسكاراسي سون قبا أبلتي تينا غري كان رفتي جرتا هدو قلبي جمدي خليسا سغلي قبتي جرتا واي فودا في رمارت waa'ee jaarsaa fi jaartii irratti waa hedduu kaaftee jirta. Namatu akkasitti nikaa wal godhanne jettee yaada uumtee jirta jechuudha. Nikaa wal godhachuu waliin qabeenya koos amma tokko isumatti ergaa ture jetta. Egaa kana ammoo qabeenyuma koo sanaan fuudhee anammoo akkan hin galles akkan hin jiraannes na godhe jechuu yaada uummattee jirta jechuudha. Kanaaf obboleessa keenyaa obboleetti keenyaa gaafiif deebiin guyyaa kamisaati haa ta'u wanni siin jedhu akka kanatti wannati irraa gaafattee akkamittiin irraa bahaadha. As duras haasa'een ture. Jaarsi keessirratti fuudhuuf jecha hin hiikamini kanan siin jedhee jaarsi keessirratti fuudhuuf jecha na hiikin jedhiin. Ammoo na hiiki jechuunis gaafa argamu qaba. Siniika jechuunis gaafa argamu qaba. Ka jedhuun irraa sii kaasee ture. Fakkiidhaaf jaarsi kun diinii gadhiisee, aqiidaa gadhiisee, salaata gadhiisee hoo jedhe adda ba'uun kee barbaachisaadha. Nama diin rabbii hin qabne hojii taa'uu shari'aan seen ayyamu.
shari'aan siin ayyamu sii galee ammoo yoo si zullume yoo huquuqa kee balleesse yoo shari'aa islaamaan haqa rabbiin si dayya'e gurfamuu dide xalabachuun kee barbaachisaadha. ammoo hiikkaa keessatti mujarrada inni sirratti fuudhuutiin ni qabdu mujarrada telefoona si jalaa kaasuu dhabuutiin hiikkaan ta'u mujarrada mana keetti fuudhuutiin hiikkaan ta'u hiikkaan ulaagaa qaba akkuma fuutii ulaagaa qabu hiikkaan ulaagaa qaba ka duraati isumatu gaa akkuma shari'aatti heera eeggachiisee tokkoon si hiike jedhee si hiika eegana haga taa'ee ammas si hiika aga sadii wayii gidduu kanatti waan laalamutu jira gaafa kam raja'aa qaba namichi kun jechuun hiikkaa duraa san keessatti hogguu si hiike torbee takka lama sadii booda yoo gaabbe rajaatu kisiin jechuu danda'a ammas lammata yoo si hiike rajaa takka ni qaba ka duraa sun lakkaa'amteetti ammoo lammata kanarratti rajaatu kisiin jechuu qaba rajaatu ki jedhee si deeffachuu qaba sadaffaa haala kanaan rajaa si godhaa siikaa rajaatu siin jedhaa siikaa sadaffaa yoo fide kana booda ati ayyama wanni walirraan qabdanii raja'an leen qabdanii hattaa tankiha zawjan ghayra amma nama biraatti rumtee namni biroo si fuudhee yoo hiriin nama salaanadda si baafte namichi gaafa duraa akka heera kanaan si hiike kun si deeffachuu danda'a si fuudhuu kuni kana talammataa namni jaartiin yoo jaarsa jibbite inuman danda'u wajjin jiraachuu yoo jette kulii of godhuu qabdi akkuma nagara zamana nabii argame san yaa rasuulallah ibbaa manaa kootii kan haala isaan jibbine diini isaan jibbine yaa ergamaa rabbii haala isaas hin jibbine diini isaas hin jibbine haqa koos balleessee hin jiru ammoo wajji jiraachuu kana keessatti nan dadhabe kana jettee nabii gaafatte bar diini isaas hin jibbine jette aybiin qabu diin qaba haala isaas hin jibbine huquuqa koo keessatti waa balleessee hin jibbine wajjumaan jireenyaan dadhabe xabi'aa isiiti maal kootitu aybiin qabu wajjumaan jireenyaan dadhabe homaa hojii jireenya barbaadaan jiru dadhabe mala naa godhii jettee nabiidha dirqamaan funya uritti abbaa manaa keetii jaalladhuun hin jiru ka dirqamaan funya uritti haadha manaa keetii jaalladhu way jiraare hin jiru bar jennaan maal jedhaniin nabiin hadiiqaa isaanii deebistaa jedhaniin maarii isaa maarii inni gaafa duraa ittiin nikaasi godhate ni deebistaa nan deebis isa deebisii ati immoo irraa qeebalii jedhan namichaan irraa qeebalii tokkoon hiiki jedhaniin heera kuliiti kun heera dubartiin ittii qabu tokko innumti mubaasharaa hiikuu jenneemi lammanni kana ulaagaa kana lamaan sadaffaan yoo inni isiin kulii of godhuu kana keessatti waan qabeenya isiin hin qabne ol maariidhaa ol gaafatee humna siitii ol gaafatee kuma 200 3 miliyoona nama gaafatu jiraami amma gaafa kana hukumiinsi yurfa'u ila al-mahkamati shar'iyya gara mahkamaa shari'aa mana shari'aa islaamaatti ol fuudhama qaadii shari'aa jechuun qaadii shari'aa furmaata godhaf bakka kanatti ilaalee miizana irra kaa'ee faskii isii godhuu dandeettiitti qaba malee mujarrada sirratti fuudhuutiin mujarrada mana keetti fuuchuutiin mujarrada telefoona si jalaa kaasuu diduutiin waliin cituudhaan hiikkaan hin hiikamuu jala murii beekitan ammoo akkuma gara keetii ulaagaan kun tolfametti gama isaatii ulaagaan eegamuu qaba
ulaagaan duraa yaa dhiira amaanaa rabbii harkaa qabdu dubartii yaa dhiira amaanaa rabbii harkaa qabdu dubartii bakka dubartii tana bareechi bari rabbi biratti miizana isiidha. Nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa du'aaf guyyaa sadii galu duuti isaanii sana boodan teenye waa lama dhaaman عليكم الصلاة عليكم الصلاة عليكم الصلاة وما ملكت أيمانكم جل صلاة ربي قد صلاة ربي قد صلاة ربي قد جرني أرفع فرد وما ملكت أيمانكم وما دام سنبين دامي سنبود آخرة ديمي وما ملكت أيمانكم جتون دوبرتي خيسن وان أركي كيسن ملكت أركا قبض دوبرتي كيسن جتون دوبرتي كيسن جبه فتا جري نبينا عليه الصلاة والسلام حق أجرا إيغا إيغا دوبرتي كان ميزانا قديم بوسيني يانا منكار راقب انت كيسن ديمنا الراجتة حقوق أيسين سرّا قبض هم بالفين هنجبين انتفتين نما قدت اللين شابسين نما يسينس چناچ نبي آدم الرأو ممتے چناچ نبي آدم الرأو ممتے ديني كيست گئے گدو قبضی دوبرتين میں قرآن بکا دوبتو بکا نیرہ دوبتو تی دوبرتين تکو برافینا میلانی میں ربین کینیا بکا قرآن دوبتے إن المسلمين قافة جرمال جد والمسلمات جن رب إنسان شريعة كإسامري كيسيمي دودا بولار قتت والمؤمنين إيرا دبتيمي والمؤمنات دبرتي رب التمنى دبني والصائمين إيرا صومنو والصائمات دبرتي صومنو دبني بو نبينا عليه الصلاة والسلام دبرتي جبه فتا استوصوا بالنساء خيرا جرم ملي استوصوا بالنساء جورا جد نبينا عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا جرم ملي دوبرتي داف خيري آما غرسا قلبين سيلاف تودا هندرارنا همنا قبدو هنشابسنا جيتشان هنشابسنا غوچان هنشابسنا حقوق سيمبل لسنا آما ملي خيري ما في أكسين التجارات أكسين التغرفمتو أكسين التبلتو لطفيدان أسلوبان رحمة مالان أن كبا جري مالي نبين قد جابسان جري نبو سبحانه وتعالى آدا جاهلة دريتي دوبرتي قد جابسو دوبرتي دوران التجرت وجين انتسو جاهلين دوبرتي دوران التجرت مانا قباب آبتين قباب ملچتي جاهل ما ربين شريعان إسلاما كردو في دوبرتي بول لك إنساباسه أسباسه إفت مبراتي برهدات تزباسه شريعان إسلاما أبد شريعان دوبرتي ميد أجر جرو إن ميدنا وطاتي بالي ميدين هادك يادر يانا ما هادك عبدو يرو دوبرتي ميدو هادك يادر انتلك يادر وليتك يادر انتلك كيس ورنا ما تقول نفتي ورنا ما تقولون تقويات ذلك هاتس يو سيتا رميته ترى مبروف هاتك إسحاق أمانة ما تأتي الدبر سيته استوصوا بالنساء خيرا يا ورا أبين ياندو برتيميتم جيتشاندو برتيميتم انتبهوا أمام الله إن قافتم تنفول ربي كيسني صدفا وردوا برتي لا مفروتين جرد شريان فورسي أيام ملاميلو سين أيامني بريتشو بر شريان دندسو جريسانو يو دندس تكفود لما فود سديفود أبربود جد يو دندس والكنتسو جتشورا يعني كنسوتي ارتفشال ميشا قوتي كنسوتي كنا كنا وحالكين سي كنا ميزاني سي كنا بريتوني سي كنا تتابعشو بتي شريان إسلام أبر حقوقا يقول رتفوري سين جري مالي ميشا چاينا قولي سينين جد ربي كي سبحانه وتعالى فورو ربي سيئيم هيا ظلمي مربي سينيم نفا ظلمي ربي سينيم ندبرتي فورا سيئيم ملي ميدو ربي سيئيم والله وبالله وتالله والله ثم والله ثم والله
ربي سينا يبني ميدا مدين يا ورنك اللي سنت دبرتينا ماكو نكنيكا ماكو لت كدو بكتيتا يا نما نكاها قدتي لفا أفهم مدرسته أفهم التمرته مرا قوته أكسين بجنبته إكسين وانو قاشن جا دلك بسبرك قدينك أتي أكسين نهيك جد هوري كان الكانغاد سيسر كانغاد فدونانيكا فدونان فودا جتشوني يا خنان كلين سرته سوان فيتي أجدو وياتك ربين كلين سر لفسي بوسا وياتك ربين لفسي بوسا حاجة أتي قلبي جابسي تجارت قلبي كهنكت كت هو ربي سيداكون ولبيات أبد نما ربي ست كرتو نما دعاء ست كرتو دبرتي مسكين نتوكو حق أسينيات حق أسي بلسي تيسي لا دعاء ست كرتو فولو ديسي وان فيت يوفوتي أكتر حانا بدنا بيك ربي جل مرين ست مرات هيك طالب باسا جرو دنيا أمام تيسوف يا المخي يا انت لكي حمام الدنيا رتاون كن جامي كتاودا وقامي كتاودا سي آكمان نمو اندا قبريمي طيب حقوق بني آدم ربي نقافة موقافتكم ربي حقه في إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا أخي في الله ربي سجلين كل لقام من لقام ربي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أنا سميدو في التحرم سجل رب تقو ميدو يبدوك سنت ميدان ارقم الحرام جل رب ظلمين دكنا قياك يا أمانة متاتي إيه قدام وياك أمام أبراتين قبضوا نمني الظلمين رجرات نمني الظلمين أول تيبلتو وياك أمام مبراتي التنسيرات الرد برتو أكن كمني بيك ها مبراتي يوكا أمبولي التنسيرات الرد برتو أكن كمني بيك ربي كبرت الله أكبر الله أكبر دريك يا مات سراتي دل جهنم كريفيس سماتاج على قلت وننا مردد ريفيس سماتا ميا كما مال جتا كنا مي ريفيس سماتا كدي تو كتير كسيلا لك قلت دل علمنا ما ادين جهنم مردد بويا كما سيره دربا كسيفي على قرقب إسي كان يو إفا غاري أسيتين كبانة وان اتدبرتو أكن قبل جل مريبك ريفيس سماتا دربودن ديسا nama imana kamu humna kenne fi jabesi akka calanqe tirre dabar sarab fitna me kan moy gabbo akka nama fitna me kadabre ma walnya taramni ma zulma namni ma huquq wali balle saramni ma bolla wali qotaramni mali wal tikke saramni yo amma jirtu qalban salimi wali jirat mal qaba wal baru man namni alla ina gubbati wal bari wal urgufukum mali bukum ati dubarti gadita ya dabakhiti أبو وأبو نولي بو إشارة دبرتي ديغا بو أجلتا سبوتك اللي سرقتنا ما وراء سنة من بين نمنا معلوم ما سنة من بين مالتا إيه سا عادلة إيه عاقلة إيه مراتا إيه فود إيه إيسي جارسة إيه درقاقيسة إيه بيك كناتا وكان من بين مجرد ما توبيا جتشون اللي سمرتي أكبتك قلبين كده شريان السلامة سلطان دي ما جدا وبدا جدا هنجر جرينا جدا جرجر كيتو مقوم بلوك مكاجال لاتين كابي أكنا مبقشو متين كابي أجي خيسان باتو بنا مالي چنكينكم إذا أجر راخاتكم ووقاتكم لما كبدا أكنا مولو إيرو شاشا ميديا كنا رو جيتوران سنبودو كبيرو جمبر كناو دبري كنا مغا بو إيچه جمبريكا أي جيچو جمبريكا هوري كنا دي بسي جمبريكا نكاكونا إيكي جمبريكا يا رب السماوات وقادي راوني تندبنو ميديا خنرد ميديا تنرد ولنقو بسنا سوشال ميديا كنرد مكافو أفيرماتي ولنقو برسنا سوتا جدا يو سلا بيا جرتني غافا قلتا والفودا حقا جرنو تقو نسياسني قرأت غافا قلوا أبا مرتيو في بيكاكا
ijaan argaami qeessa argaami abbaasa argaami abbaasi argaami murtii ofii beekta kanaaf ta'a namni kun gaafa jechuun dandeessa ija kee argaa jira aqlii keetu beeku kana qilleensa irratti waraa ofii dubartii tokko waraa siin beektu nikaa namaa qabattee dhiiftee hin beektu gurbaan kun waan waraa isaan beektu akkanatti miidhaa guddoo wal naxxanii arra kunoo namuu bakka hundaa wal boochisaa garuu imimmaan zaalimaa lafan bu'u seefii ta'e nama muramane imimmaan mazluumaa rabbi lafan buusu wallaahi baay'ee nama sodaachisa imimmaan nama miidhame harki nama miidhame huqqattuun ol fudhamte harka duwwaan deebitu rabbiin bira garuu gaafuma tokko rabbi namarraa qabala guyyaan namaan galu dhiira sin miidhinaa dubartii sin miidhinaa hamata walii godhaa huquuqa walii galchaa amaanaa walii galchaa deenii walii galchaa waan afaanii wal miitana ofii walii jedhaa amma jirtan qalbii bareedduun qalbii saliimiin waliin rabbii keessan gabbaraa yaa ra'akumullah kanaafuu rabbiin fahmiillee isinii haa kennu umrii dheertuullee rabbi isinii haa kennu rabbiin wallahi du'aa'uma yaadannumaan na keessa dhufee nagana ol furii dubbadhe malee ani nama marfee irraa deddeebi'aa jiru jechuudha kan sun itti jabaate ajaa'ibaa qabbana'u itti fakkaatti kanaaf hawaasa kiyyaa rabbi umrii dheertuullee isinii haa kennu tawfiiqallee rabbi isinii haa kennu amala gaaliillee rabbi isinii haa kennu jaalala waliillee rabbi isinii haa kennu adara wannan isinii dhaamu yaa dhiiraa dubartiin zullumin yaa dubartii abbaa manaa keetiin zullumin yedduu keessanitti adliin haa eegamu shari'aan illee haa eegamu yoo hadha waliin dhiisin yoo huquuqni hadhan galin guyyaa narraa fudhu jedhanii nama kadhatantu dhufa yoo hadha namni haqa ofiisi kadhatee dhabe guyyaa ati kadhattee narraa fudhu jettee dabaltee illee kennuu barbaannaan sirraa fudhachuu didutu dhufa sigaree haasaan koo hadha haqa koo laafinni jettaa minamaan hindi de maalirraa qabda jedha afaan qaba rabbinni obsaa mizaalima afaan qaba jabaadha sarba leessatti natti kenne tajaajila rabbi moo saatii ati irraa fuute beeka amma ati irraa fuute beeka nama ati irraa fuute beeka guyyaa ati irraa fuute beeka ji'a ati irraa fuute beeka